abasajja abakutuliza mu kamera balaba bagenda kuva ku mwana gwa kwana mujja kwonna bakaba ba content bagenda bisajja kale baneba kale kangomaawe sibakola bebe mbuuta wanga kati mbanga solo fiko solo sasula kitiko nyengene ngesino na uzala wasolo kwino yina bagenda zanye kwamba mujje bebe bagenda ngesikira so kale lo kama basi isa isa nyola banga keti nabi kesi le mwali mwe bana mwe kutoke mu kusika kageza ngesikira sibina wira Usanga bala ayo yale bagyo gwe kumrama mu bino tambula sigala ko kera kama mingi na yeso kera dala lo nyo wa wa mu president sweli kujena chero ko era nzo mtulaso kuyesi na koro nezgale timu yange na ngala tusewo stage ije kwasanga utakumala mwa amani kubanga kiti cyayitembera era omukazi okusagala omukwalina omukazi omukwale okusajja ino omutima nasaka wali stage bakubanga ndi mukazi omukwale wali osina yawala era nali manyi ko olunaku ali oxygen era nabuuza buli lwesanza wanebanga omupekisi yaki alikulamu bulijjo okulira bigi nasimulabangako nefunye omusa omulabako leero naye olibuzira kubanga bwe nasangamu ngayesokuba nasooka kama nsonyigoza nzikiriza nyomukatonda nasooka negamba neddala nasobola okukiriza ekitundu tumawakwata pastor we pastor wa sagala wa walo kana ndembera ya kusamu ne kwetero mu bisoneso kanisa kamwe ndo ya kusimu ne tuba kupempa n'abana baira wa Moses kwanza yesoka kwa kusimu kwanza ali mugambe shiro kwetao ngale kupempa stage za present kwa stage zebeki zibagala ne logengende maso ne kinasanga abantu babakwana kwa stage basamu nakasola kupitela nando wole yuko president nende basakabula kintu ekibiji bako ekirungi nze kino sijja kirabanga kisitube mukaaga kwa ofulo ofulosa kumalala tukutwalimu okukisa tisaawa zino ekimbeere nebi yatwetudde okwega tafina nga bapromota n'abalala embeera ebi getulimu yatwetudde okulomota omupya nono omukazi alina feba kubanga talina nkinyonyola entya tali muntu obanga talina nkwe talina malala ate nga nakupromota kwenda bawa obuku tainangwa awa abantu respect si walega mubiki kwegamba nowa omwagala nobyakuliza ebigiye samelesa ekikulu byezina sisobola kusanga nagisine munyongo bandiwa basa tulina obwire obwa abantu respect naye omuntu agenda agenda atuza ensawo ze z'obumonde najja nalooza nti yali waggulu wa bisowa keti oba waggulu wa basa lugendo gino omuntu tulina okumanya bakama baffe nti sawa zino osanga bebe kulumabire tobe wayo walina okubawa ekitiibwa ng'abantu bakuterawo omukulo nga basobola okwogerako nze bisina buli mulanga atalinakusa naye ebiseera ebisinga ekikubanawo baketiibwa wabisiko ketiibwa ng'abantu okulagikusukola apetisibwa ng'abantu okulagikusukola kitegeeza ne mukusumba nga pasika mugendwasa bapasika kayanja wabisiko olwokuba nti basobola okuwulira ennimi omulokola enajja n'abalalirako kibi nnyo okusujja mu mulimu gwa banno noweefuna omugezi awo otomera nnyo ekitali biga kupira abasimba n'olubindi byebali bakoze muibetani bana batuze ebyokulya n'amubira gokala oli waggulu yampire nga tasobola nakusa ku ssimu nendooza olukazafu n'ekisolobina nenkubira abali bakoze ebiyitibwa abaana nono nemukakanya nadda mu mbeera kubanga poyite yabadde nti ku bulumi bwendimu ate bati basolooza ku bantu benakusadde ebyokulya era mwabireyo ku mawulire naye nemukakanya nampuliriza nenkubira nakali kaseruteeka kasajja kaffe nebagala byokayana sawa zo bapromote tulina kubeera mukayana sawa zo tulina kubeera kulabakulakulanya obwingi bwaffe mwana ne valentine wali ekikulu kyakajonza amagezi because bapromote tunasalawo dda kuteekando era twabagamba nti bwobanga oli promota ng'ozera amaalo n'obusibusibu otegeka obwire endobo enyini egenda kwegobera enendongo yegobera levo tokuteri ddogo omuntu oba kulimba teri bala mu baloga teri ketibwalwa ampexi Kau berumur usiku, mana apa bela wakil kabar banci, nebala jalan fuka agnes. Oh ini ada lagi format bersih, kita jadi. Format orangnya kalau berumur fuka, itu apa majuan, berumur langgar. Ini tuan yang nak kode, kasih berbuat, dan setelah tuan yang nak kode, kemudian langgar, ayo kita kerja dengan mana yang kasih. Di following jadi nak alam mereka sebagai yang berdalaman. Nak dalam bagus pada jalan pulang dengan jangan pula bela pasal. Tapi kita tak bisa usah pakai pasal untuk kajian. Lalu untuk dia suruh.
nyanya kuzabasa uwanga ndotya kuchali nasa na pamoja na warapo na ndio mbivu kwa wala kwa basa nasa kwa mimi na kwa kaza kwa osana muri mbige shino mufurana na promote wa yeuza kaina malo kaina laba ni saidi ata wabatu isipe tudamjama milioni bangeka tuleka bega ila ni mjamtibu mama anga mjua ni mama tuleka bega ila ni mama roba mane product yokunda ngano tokena kana kwenda yamasi abantu bakalechimungi jana ngabuli yo ngana ngabula mandako watu ina bayibi bato kabili na bayibi ali bakamai ba kuleje ndona sala ya mwana ngana wa bebe neno bebe ya hiyo ni maneja ngalo kama na kama na sura kwa hiyo jana ngabuli abamu wale kama abantu bafu ni mkama na abantu bafu to sura baba bebe bebe ngana babu mwana mwana baba ngoya sawa baba bebe ngebe bisi ndi nene baleji ndi baba bowe kukatima to sura kulipa ni basi katika kwa ibana imbaji ndio kwa ibasi at least boma ngoreneje iba kama mimi ndio ya blog ibara sio ya kumesi kama ndio kwa sababu ndio tai na kuti basi ndio mkabada kwa respect ya kama ngabo na kitakufa na sababu hivi bali na kitakufa mleka kama watu wali promoter wana mimi ndio sababu hivi bali ina content mkabada kwa kile kitu no officer sendo sonda hivi mlengo aina mlengo kwa kwa aku sababu kama ndio mapambi na msambo okende wa bebe dunia hii kazi na kusabe 10 okende wa kesi ya fulani na mlipa free ukaya wakuta Mungu okende wa fiki fama hiba okende wa sabafana tena ndalo tuwasaka mzee kafanya mzee sio na mzee masuti ngoso kwa na hiba vile na kifuno ofisa sio sawa sio kufunele ya kufunele aba hivi wa masomo ndio wa provide hiyo content aliza mambo kata kufunde kwa content kama hivi kuna msukuni na mjabanya kwa hivi bata wafumanyo kati kabila na mlango ya simbe miaka vile mtambwa yako basi kabila ndio mtambwa ya mimba pia kabila ndio mtambuza kabila ndio yingi ti kabila ndio kumanya roho sawa mu na kwanza ndio sibi andeka kwa tuba kwani ne kabila ndio yendeleza yeji mtafumbira wana kabila ya majina uliyo usika bagenda forever ngamba kirenda tizilio leje ngaruku ya kunyuma wena yakuye kwamba mjora muri akubira nakubira katona nakubira kunyumba roke ubi nakubira singa mukana bebe kuru kwagala nyune okole bitinde cyane ko tuweza watake kubanga nyagala bakubira kama bino mwana mwana bakubira ngamufwa tabali manatu waliyo mwana bebe kuru winda bebe kuru mwana lokusinga ne bebe kuru Mungu soba abantu bagiye mugambe yetereze abakalo kulimba soba ko bagenda cyangwa nyimba z'abagenzi kubanga zasobozi ngo yayiba ko nyibodo kwa fili moyo ya kuimba usina eklezo I was born of a son unokezo ya siri yakuba Mungu na ko support sura ate kuzana Jerusalem sale ekra okutamira sinda tosura kupira limba la nambe usina no so ko tiye ndio yaga perspective ya oreji ngoje ko ndio utamu ya kosa yaze mo limba mu basi tuenda kutamira Betul banyak usaha orang yang belum yang meninggal dan sebagainya. Orang ini orang baru sih kalau nyambo di kumas, di nabo, di sebuah rumah ada konak nyambo, di sana itu sih. Tanya nyambo, dia memang orang yang lebih suka yang kasar. Maksudnya kamu kan foto pasang ni, sudah pasang. Nanti kalau yang meninggal, nobody akan nusa mengajukan kesulitan sebuah Afrika, no sebuah. Betul apa respect dengan music? Jangan saling. Tidak mungkin sama dengan kita sama dia. Orang tua ini orang juga tidak berasi. Orang tua kita tidak bisa. Bebas sebenarnya masalah ada yang dulu yang ikut berasi jangan lupa. Jangan lupa. Bukan orang itu. Ya kalau lupa saja. Orang fokus di apa? Saya katakan mana bisa. Kenapa? Siapa fan? Na imo limba saja ndani mura baada ya limba kwa kufanya kabisa sababu sisi patendo ziza bafana kwa limba saja niche mande ya kwa na hiyo ndio binafanya mambo hapo hapo kibinja mzee kusema tupera mkilo yeye na ule na music biendeka wao goya teka kusema kwa mambo masukura na wao sitangubi njaga kwa serious baada ya serious ndio usukuri baada pia baada chesa wa chiko ndio ndio kana ngeneza abasajja abafunyizwa mu kamera
bagenda kuva ku mwana gwa kwanga mu jjeppo n'amagogo akonte tebagenda bisanya kale baneba kale kamaawo sibagenda kukola bebe kuta obanga kati mbanga solo figo solo sasula kitiko ni nyenge ni sino kana usala gosolo kwino bagenda yini tebagenda zanya kwanga mu jjeppo era tebagenda kale akali baneba na mwena kambo masisula kwa kwa bajongo kana kambo ngombe baneba na mwena etugenda bega ila kuja mujivuluje kubanga milioni muyimbi gobe abayo bali abafrati ngakenda leo baba yaba kufuna saya gobe yaba kola bamizi kubagera gobe yaba kola bandira abantu bayimba kandi esimoleza zazeni gobe neka byo na yimbe leta kwa mnayo kana ngoine nyo ya biswa kwa mama matuje kwa bilinu waji kuna wao kwa lishe na kuna mungu mama ya kamili kwa hiyo na shida kwani waje wele bade mugamba ngatuja kwa bilinu waji temoga nakuja kufuna masho yogenda kutula wali wanaleta masikara ndani ya kamili sigara program hii wanaiba kwenda kubana muje tunyumiwe tukomie kama music industry tugenda kuja kwa televisheni kwa kuisa na national promoters pastor ni bifu mwandele jabali koze kibaba koze president ya sauna ngamba umusema ndio kumale miezi kwa fatutwa umuzindo watuzo wa bigi wa promoter yaisa mungi muja kutaboka ya bifu ya baba tutaka kisa katereza music industry with all everything is possible.